Assalamualaikum guys, get ready with me. Hari ni kita dah boleh balik. I nak cerita I punya pengalaman bersalin overdue 40 minggu. Waktu I sedar diri tu, I dah ada bukaan 2cm tau, tapi kena induce sebab dah overdue 40 minggu. And I thought it would take forever ya. Tapi Alhamdulillah dalam masa 7 jam je, bukaan I daripada 2cm terus jadi 10cm. Lahirlah seorang baby girl 3.57 kg, ada koyak, no epidural, secara normal. Itu semua rezeki yang Allah permudahkan dan Allah bagi I rasa. Untuk deliver baby nombor 2 kali ni, mesti tanya what's the tip. Baby besar tak koyak. First, talent banyak waktu pregnant. Second, selawat Masyiyah. I tak hafal pun selawat tu sebab dia panjang kan. Jadi I just buka, dengar hari-hari. Last but not least ialah doa Nabi Yunus. Ulang-ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang je banyak kali. Rasa macam Allah angkat sikit I punya sakit tu, sedikit demi sedikit. Rasa I jarang share pasal romantika si Nobita. Allah bagi peluang dia teman I sepanjang proses labor I. Dia suami dekat sebelah sangat-sangat membantu sebab kali contraction yang kuat datang je, dia akan I selawat sama-sama dengan dia. Dia bagi kata-kata semangat. Jadi I punya pom-pom husband, nurse dekat Aurelius ni pun sangat-sangat lembut, sangat-sangat penyayang. Memang Allah bagi I rezeki dapat team yang sangat-sangat baik yang assist I throughout I punya labor journey. And to all the moms out there, lahir secara caesar ke, secara normal ke, ambil epidural ke, no epidural ke, semua ada cabaran dia masing-masing. Please don't compare your journey with everyone else's. Semua moms out there, semua amazing, semua hebat. Bermulalah kita nak berpantang di rumah. Jom balik. Sekarang kita dah nak balik.